artangol ma ɗon mi détaillana ma ɗon hara merci Adra hay juutali sa merci min komi membre fondateur on ndemmo jobere inetede Vision Events merci mais yiduno PDG on tigri mon frère Aliou Bari c'est un frère d'accord mais faut tout là be expliquer la situation on woni la ngare mari au projet do siko sago makko mo yidi men gollidemo vu que Aliou Bari mi do andi ko neddo mardo audace ko falama yetade ko ngo yetotoma direct gollidugol sifa ben don no burani mi neddo miijotoɗo hunde hara hay fiyo yeetoma nde koyo putto e tenno min si boneji ɗiɗi wallindinama mi daara e sintoji jango mi ƴetta on non haray ɓuranma o expliquanilam min fotti mi yehi resto laɓe min poosi mi yewti ɗon kaka min à tête reposé mi yewti o expliquanilam projet o minimo je suis partant allah ko warata min yiwi ɗon kadi min fottoye linsam tamagari meɗen sutti Conakry mi yewtidi kadi la même chose mi tawi ko neɗɗo engagé ɗo fi ko woni wadde kon yeeri noon ha no o projet ha no min artiri noon min fof Dakar ɗo min fottiti o nodditilan waynilan ko honno min fottiti min yewti min noddi yimɓe min ɓanni min waɗi en tout cas landodira ɗon ha inde nden Vision Events mi tawa min tigiri recrutuɗo yimɓe naati donc wona homɓe tawno on groupe ɗon no buyino ɗo tigi on andi ko min manani ko en ngara mais non ko groupe Vision Events on ton ɗo mi yetikema fi PDG on e Adra mi wolante fi ɓen ɗon a famine mi hedditi ɓen miɗo yiɗi répondugo kala question mo posuɗa mi ɗo merci kadi sa posani lan question mo mi tawata mi yiɗa répondude min netti tun asi yafolanɗo c'est pas grave a fami donc min waɗiri noon min yewti ha tigi o min waɗi des conditions min senditi poste ji wonɗi toon ɗin par ce que ay wonɓe Guinée no tawa mi ala e wolde inde maɓɓe mais iɓe tawa donc sa wowlali kadi indeji ɗin seeɗa mi anda si tawi buy haɗa wawi famu non meɗe mari deux membres impliquinoɓe wonɓe Guinée toon ok bon min yaari noon min fuɗɗimo rendu tawi o hunino min himo mari bailleur jo un bailleur de fonds wonɗo prêt fi finance gol événement o mo kala ardi e ɗum tigi on min ini ɗo joni golle ɗen sattata min yewtidi min suuɓi ko artiste ɓe homɓe wawata tawtude sa iphone fi yo événement o ɓuuru janɗude nder Sénégal ɗo ok awa ɗen ɗo ndiraɗo ga fotta tigi on yo Mia Guissé nodde mi suuɓa ko waɗata on ɗon démarche gollata ɗen ɗon golle ha wawe famodirede makko mi waɗi ɗum min faltodiri min yewti cachet joni ha tigi on piiji ɗin fof feppodiri contrat ji signa min fokkiti fi golle ɗen Allah waɗi tawi élection no fandi Sénégal ɗo donc enen fof eɗen andi leydi ndi no memminorno noon on tuma tawi kala ko eɓɓanɗa ko saare ɗo ko si Allah muuyi si laato kono noon tigi on en fof eɗe renti yaasi bo wonɗe yiwde on piiji ɗi welaafi événement duwanoɗo wadde avril on tawi ko o wawata laatade ɗum pour ça o sottinama en inni joni ɓay sottinama tawi normalement ko fuɗɗorgol Dakar ga yaaka région ji si concert Dakar on gasi yaha noon on tuma Tamba yaha Ziguinchor yaha Kédougou e Vélingara ko région ji tan voilà donc Allah waɗino min inni joni pourquoi pas fuɗɗoren Tamba yahen Ziguinchor min waɗi ɗum Tamba on yaha min hewti toon golle ɗen waɗi kala détail de konno yara ɗo et puis parce que wona polémique wonɗe en yewti na détail gol fof exactement mais piiji ɗi tawata hara buyno fala andugol o tawta Adra no tawayi mo d'accord min iwi ɗo mi yeehi ha toon Allah waɗi woɓɓe maɓɓe hikkanimi yeeso ɓe yehi ɓe préparé ton terrain on Adra sa sital noon seeɗa est ce que jama wawi famude wona inde wona onon yahuɓe ɓen Tamba wona onon sa sitali sa wowlini tun mi anda si buyi hare wawi famude hara ko an tun haray Adra mais wona andude fimum non au fait iɗa andi buyno tawa par ce que tigi on andaɓe buy ko communauté ɗo
no tawa ton hay siko tato da way men situde inde ma après feƴƴen minen yewnoɓe ɓen tamba mais yahi min Aliou Bari yaɓe Gaba yaɓe Magada ok voilà woɓɓe kadi ɗo joni e famotiri a famine donc voilà ko Magada wonno chauffeur jamme mo d'accord donc mais yewno ɓay men hewti golle ɗen waɗi ɓay golle ɗen waɗi men étudie situation on goto kala c'est-à-dire aɗome yawde tawi déjà ka événement on puusano tawi question ji bus fuɗɗike joni natude ka koye yimɓe ɓe wono question ji honɗi par exemple c'est-à-dire yeehi ha événement on puusama joni hay bayer jon tigiri o yiira e situation on par ce que min mi meeɗa yiwde bayer jon kono innuɗo bayer no woodi on lan hooli ara e bayer no woodi kono si yeehi ha piiji goo puusitama situation leydi ndi no fewndori non a taway hay innunoɗo jonna e mbuuɗi woɓɓe goo haray ɓe sikkitike ɓe waɗa yiɗi ɗiɗi est ce que ɗum no wawi marsoyde a famine donc ko yeehi ha Tamba yeehi arta noon tigi yuri Tamba noon ha hewtitiri Dakar ɓay mi hewtiti Dakar ɗo min tigiri mi jooɗi e koye mum gila Tamba hila miijitade ko hoore an ɗo est ce que ɗum ɗo au fait nawray on tigi yeeso est ce que question ji buus mais ɓay mi hewtiti Dakar ga mi jooɗi min tun mi miijiti mi ƴetti décision décision o woni hon ɗum yomi yaltu ka structure ɗo en arde ɗon kon addiya yaltu kon yiwɗa Tamba par ce que ay inni ko yaɗon Tamba ko ɗon fuɗiɗa yiwde mik makkaji ɗi tawata an adra a famali ko honno woni ɗin ɗon noon adra bon iɗa andi si tawi en haldi golle e yeehi ha nder ton au fait e yiipiji ko tawata no metti sifade par ce que c'est un déplace ke ɗo yeehi ha Tamba fiyaɗugol événement e yeehi événement o waɗi tawata hay fi iwugol Tamba arta au fait ko négociation molanaɗo ko darugol dow ko honno guerdeten hewtito en joni au fait a neɓuɗo ka culture ɗo a taway arrangement si tawi woni wona inde on ɗaɗaɓude ko goɗɗum a famine donc mi daari mi tawi e niveau mo mi woni ɗo e business o e an ko mi wonno wadde ga est ce que no jarannolan déplaçade yaha ha Tamba bon mi positi on question ɗo mi tawi mi duwanoga hari ɗon somin faami no nangirnoɗa noon no taƴinirnoɗa noon hina no woniri Tamba exactement d'accord donc ɓay mi hewtiti Dakar ga mi décidi yomi woni ko koyenguga mi noddi responsable jomum mi attino yewtudude fimum o mi expliquanimo minimo bro wonɗo laggine o ni woni Aliou d'accord minimo bro wayni minimo mi décidi mi yalti ok ka équipe yaltiti ka équipe ko min iwata noon Tamba ɗo min hewtude Dakar majorité groupe on fof goto kala ino no mawɗo haɗen gayndi e ɗum ɗum ko wona homɓe non ɓe yaadu ɗon ɓen ɓe mi yaadi ɓen fop d'accord mo kala ino Magada en woɓɓe en fait minuma mi yiɗa situde inde goto mais kadi na fo sitata mais ko seeɗa ɓe tawata yimɓe tawtuɓe ma ɓen ɓe mi yaadi ɓen fop minuma ok ɓe mi andidiri ɓe mi artidi ɓen fof ino no mawɗo c'est fini man bon mi gayndi e ɗum ɗo ok a faami d'accord donc min hewtiti ga mi noddi responsable jo mi expliquanimo minimo mawɗo franchement mi décidi mi yalti a faami groupe o kono kala ko haton jinɗa e an en tant que adra yetola si komi wawi mi waɗay a faami woni la y a pas de souci min jokkiri noon kala ko min mini ko tawi vraiment himo wayla landade Allah lanɗon kadi no seedi mi fenata e hoore makko piji bus ko noddaylan waynalan adra
honno yiruɗa ɗum ɗo mi décidiri ni walla lam faala wadde ɗum ɗo mi jonnamo avis an o e conseil momi mari on e fiimum wayna lam merci beaucoup